Ka kotloloho ho tswa Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re utlwisetsa kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho. Fela pele re kena ho tsona ha re lekoletse itshommeng pele. You can see that he's being investigated by the SIU, by the Hawks, by the SAPS, and you continue to associate with him. In fact, you continue to assist him. Dipotso tsa komishene ya Madlanga di utolotse hore bopaki ba hloho ya di-Hawks KwaZulu-Natal e leng Lesetja Senona ha bonyallane. In terms of the engagement between government of South Africa and the government of Russia in terms of how do we get them back. Ka o le leng lefapha la dikamano tsa matjhaba le tla fana ka tlaleho e mabapi le Maafrika Borwa a thaothetsweng ntwa pakeng tsa Russia le Ukraine. Moment or time for our family because Andile was the pillar of this family. Balelapa la Andile Mgwevu ba netefaditse hore o hlokahalletse Mozambique le batho ba bang ba bararo ba waneng a tsamaya le bona. Dipapading Orlando Pirates e ikemiseditse ho kgutlela boemong ba pele lokong ya Betway Premiership ka Moqebelo. Bese roha madume ho lona bohle mo le ka tswang le buile le lona teng re le bo ha ile mona o santse dutse le gona kwano kana le nyamantlha ke Thato Hlanyani mme ka jeno ha ke sebetse ke le monjolo kwa tlwaelo ke na le Agustin Letlalo o tla oneletsa tsona ka puo ya matsoho. Ho tsa re sa tswa di amohela mohahlodi e leng Bernard Mwepe o tla etella pele dipatlisiso tsa Iran tsa sesole sa metsing. Mmuso o tla etsa dipatlisiso mabapi le boitlamo ba moraorao ba kgotso selemong sena Cape Town. Ke dinaha tse mmalwa tsa BRICS tse bileng le kabello boitlamong bona tse akgang ka hare Russia le China. Ha re atela pele dipotso tse matla di senotse hore hloho ya di-Hawks KwaZulu-Natal e leng Major General Lesetja Senona o ile a bua le Vusumuzi Matlala ho fihlela a tshwarwa ka Motsheanong wa hola. Sena se ne se hanana le seo a buileng bopakeng ba hae. Boiteko ba Major General Lesetja Senona ba o imakatsa motswalle wa hae Vusumuzi Matlala bo bile pepeneneng jwalo ka polelo ya hae ya hore ha tsebe diqoso tse amanang le polao ya Babita Deokaran di ne di amana le motswalle wa hae. And it's difficult to accept that you heard about this killing, but you didn't hear what it is that she's supposed to have blown the whistle on, and who are the people that are implicated. It's difficult to accept. Ho feta moo taba ya Senona ya hore o ile nka qeto ya ho kgawana le Matlala ka Hlakubele selemong se fetileng le yona ha ya motswalla namane. So it seems to me that had Mr. Matlala not been arrested, you will still be continuing with your communication with him, no. which buttresses or which supports my point that it's untrue that you ever intended to cut ties with him or to stop communication with him. Commissioner, there was an intention. Sena se qetella se lebisa potsong ya ho nepahala kapa ho waella ho itseng ha motho ya tshwereng boemo ba di-Hawks provinceng ba o boloka kamano le motho eo ho tlalewang e le senokwane. You can see that he's being investigated by the SIU, by the Hawks, by the SAPS, and you continue to associate with him. In fact, you continue to assist him in his business ventures. If we look after the 5th of March on the WhatsApp commissioners, I have indicated in my affidavit that I became wary of his conduct, and from that time I started to withdraw. Commission e tswela pele ka mosebetsi wa yona. I don't know how to put it, but after that Brown Mokgotsi e leng e mong wa batho ba ileng ba hlahela menyenyetseng ya boitshunyakako mesebetsing ya sepolesa e ileng ya phatlalatswa ke mokomishenara wa KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi o tla ngolwa samane e moqomellang ho hlahella ka pela komiti ya parlamente e fuputsa menyenyetsi ena. Ditlaleho di bolela ha Mokgotsi a ile a hana ho tla fana ka bopaki mo teng a tsekang hore a fumantshwe tshireletso nakong ya matsatsi a supileng. Ha
ratela pele lefapha la dikamano tsa matjhaba le lebelletse ho fana ka lesedi bekeng ena le mabapi le maAfrika Borwa a Russia ao menyenyetsi e bolelang ha ba ile ba thaothelwa ho ya lwana ntweng ya pakeng tsa Russia le Ukraine. Kabinete e tshwere kopano ya lekgotla la matsatsi a mabedi ho rera maano a selemo sena sa ditjhelete. Letona la ditjhelete Enoch Godongwana ke ena wa pele a ileng a fana ka moralo wa moruo wa naha. Nakong ya seboka sa baqolotsi ba ditaba, letona kantorong ya mopresidente Khumbudzo Ntshavheni o ile a ama taba ya banna ba Afrika Borwa ba Russia bao menyenyetsi e reng ba mo ho ya lwana ntwa e pakeng tsa Russia le Ukraine. There are processes that are underway in terms of the engagement between government of South Africa and the government of Russia in terms of how do we get them back, because they are stuck in a precarious situation, but they violated the laws of the Republic of South Africa. You know, there is a case that are cases that are being investigated by law enforcement authorities, which I do not have the capacity to speak on those matters. Ntshavheni o re mmuso o leka ka hohle ho fokotsa dikoloto le ho hodisa moruo. We presented the implementation plan for inclusive economic growth and development in the country, what some of you named GAIN. We are going to then finalize the revised timelines for the implementation of that. We're also going to look at how do we drive the skills development of the country. Any economy that has to grow must grow. Ho lebeletswe hore mopresidente Cyril Ramaphosa a fane ka puo ya setjhaba ka la 12 kgweding e tlang. Tebello ke hore ditaba tse ama moruo di hlahelle puong ya hae. Balelapa la setho sa komiti ya mebila le dipalangwa masepaleng wa Ekurhuleni Gauteng e leng Andile Mgwevu ba ipileditse hore ba fuwe sebaka ho latela tlaleho ya hore setopo sa hae se fumanwe maobane Mozambique. Mgwevu o ne a nyamele le batho ba bang ba bararo nakong eo koloi ya bona e hoholwang ke dikgolwa pejana kgweding ena le batong la Tshokwe bao le bona ditopo tsa bona di ileng tsa fumanwa. Mgwevu o hlalositswe e ne e le molekane ya neng a ena le lerato le boinehelo lapeng la hae ebile a ena le botho. Lelapa la hae le boletse ha a siile sekgeo se seholo se kekeng sa kwalwa ke motho. It's not an easy moment or time for our family, because Andile was the pillar of this family. He was the strength. He was a father to his kids, a husband to his wife, and it's not easy to lose a loved one. So it's very, very hard and emotional for us, though we are just grateful that we are able to we will be able to lay him to rest, because now at least we have his remains and we know where we are going to lay him. Mokgahlelo kwa bobedi mohi re boetse re amohela. Sehlopha sa batjha se welang tlasa sekgele sa Multi-Stakeholders Forum se ipileditse ho mmuso wa Freistata ho tla ka tharollo ntlheng ya tlhokeho ya mesebetsi, batjha ba sitwang ho ntshetsa dithuto tsa bona pele, dintwa tsa maqulwana le tshebediso e mpe ya dithethefatsi. Sehlopha sena se hwantetse dikantorong tsa mmuso wa Freistata ho nehelana ka lengolo la bona la ditletlebo. Ho sa le jwalo, ho ya ka dipalopalo tsa moraorao tsa basebetsi, province ya Free State e ka hodimo ka palo ya batjha ba hlokang mosebetsi. Ho ya ka batjha ba bangata, ho kenyeletsa le ke arabetswe koloti, ho sitwa ho ntshetsa dithuto pele ka lebaka la bofuma ke a mang a mabaka a feteletsang pharela ena. Ke ditse matric ka 2023 2024 first semester ka ke a khamotheo ba beitla ba go tletse ke tla second semester be ke second semester le teng go tletse ke boe 2025 ka apply of se ka ba sang accept le CT ke be ke ya unisa ka ke patala registration then ka gona space. Batjha ba phethetseng dithuto ditsing tse phahameng tsa thuto ba dutse malapeng ha ho mosebetsi. Ha ba bang ba sitwa ho kena di-TVET kapa di-universitying ho ba ha ho sebaka. Ntho re tletseng mona ke hore fela re tlise ditletlebo tsa rona bakeng sa bana ba rona batjha, re di tlise mona ofising ya mopremieri hobane bana ba rona ha ba sebetse, bana ba rona ha ba kgone ho kena dikolong ba bang because the space is limited.
bana ba rona ha ba bang ba sokola di-NSFAS ke mathata fela. Tonakgolo ha bonahala o tla amohela lengolo la ditletlebo. Jwale tjena memorandum ona ha re fana ka ona tjena ha re a lebella hore ba tlotla ba re fata ba tse monate re lebelletse fela hore ba re arabe mme karabo ya bona ke yona e tla re isang hore na re nka qeto difeng jwalo ka the South African citizens. Batjha bana ba re sena ha se pheletso ba tla boya sekwele. Re sa le o tsamana le thuto batswadi ba fetang 4,000 bao bana ba bona ba sokang ba fumana dikolo ba kopa thuso lefapheng la thuto profenseng ya Gauteng. Batswadi ba bang ba ntse ba eme mela e melelele dikantorong tsa lefapha ba leka ho fumanela bana ba bona dikolo. Batswadi ba nyahameng ba ne ba bonahala dikantorong tsa lefapha ka maiteko a ho qetela a ho leka ho fumanela bana ba bona dikolo. Ba re ba latetse metjha e nepahetseng ho leka ho fumanela bana ba bona dikolo empa ha ho nka o tswa le mina. What I've been told from here since I've been coming here, this is the third time that I'm here today. They've been telling me that first they said I must start checking my documents online. I did that. Last week Wednesday when I come back here, they said they're allocating space, so I need to go again online and check. There was nothing also. So they said I must come today. So even today I'm still here. Since 7:30 in the morning I've been here. Le barutwana ba ipileditse ho lefapha la thuto hore le ba thuse. I feel sad and lonely and disappointed because the government doesn't help us. It's the fourth time coming here. They tell us the same thing each and every day. So it makes me feel like lonely and but I feel better when I see people around here. So I have hope that I'll get school near me. Honestly, I don't know myself because I'm trying so hard to look for a school and I can't find one right now. But I am trying. So the plan would be to do homeschooling if I don't find a school. Homeschooling for grade 8. E se le nako e ka etsang dibeke tse pedi jwale ha esale dikolo di butswe mme ho ya ka dipalopalo tsa morao tjena ke barutwana ba fetang 4,000 ba ntseng ba hloka dikolo. Mohi kanale ena ya SABC2 e tlisa diphetho mamananeng a yona ho tloha ka la robong Hlakola selemong sena se hodimo mme o ntshetsa tabena pele re tla buisana mokamedi wa dikanale kwana ho SABC yana ke Monghadi David Makubiane. Ntate Makubiane khotso re a amohela. Khotso mme ke a leboha. Ke lebile haholo nna ebe o ka re hlaba malotsana Monghadi hore na ebe diphetho tsena tse tlilong ho ba teng ho SABC2 ho tloha ka la robong Hlakola ke tsa mofuta jwang? E tla re ka di9 yona kgwedi ya Hlakula re tla be re fetola re ntšhafatsa schedule ya SABC2 kanele ena le celebrate ka di 4 February yona kgwedi ya Hlakola e celebrate 30 years ever since re ba le democracy ka lebaka leo re tla be re ntšhafatsa schedule le mananeo a matjha tla be re kenya mananeo a matjha mo SABC o tshwana le morning live re nang le yona e le Mmamoratuwa e tlo extenda e qale ka 5:30 hoseng ke yona ntho eo le mananeo a mang a tlo qalang re kenya di podcast ka ha re tseba hore these days ba cha le batho ba bangata ba rata ho sheba di podcast hona le podcast ka 3:30 hona le engwe ya David Mashabela e tlang ka 9:30 bosiu hape ha o ka hopola e sa le re ntshitse di drama tsa tshwana le Seven the Land last year Mobango ene le khale le mo kaneleng ya SABC2 le yona ya fela jwale di drama tse jwang tse dintjha di tlo qala ka di 9 e tla re ka around ka 7 tla be re na le a new drama ba re ke Umasari ya Africans ka 6 o'clock re na le engwe hape le yona ke telenovela le tsona di telenovela di tumme re na le di manana wa manga o tshwana le di current affairs bo lihlo la setjhaba ka bo 8 o'clock di tla tswela pele le tsone ditaba tsa Sotho o tshwana le ka 7 o'clock hona le ditaba tsa Sotho from the 9 ditaba tse di tla be di le ka 8:30 ho replace Mobango re na le drama e ntjha ena le
cast batho ba re ba tsebang bo mme Lilian Dube bo Thapelo Mokoena ke Pimville yona le yona e qala ka 9 o'clock. So schedule kaofela SABC2 e tla be fetoha mananeo a mang a tla salantsa le ka mogho e fela a mantšha le ona re tloa launcha. Okay. O sa hlalositse ntate hore ditaba tsena tsa Sesotho, Setswana le Sepedi di tla fetela nakong ya metsotso 30 ka morao hore ya borobedi. Na ebe ke mohlomong ha o ka hlalosetsa mmuhi ka o teba hore se susumeditseng hore le ditlose horeng ya bosupa ho fihlela nakong e di tla bapala ka notlo ka la go se se re etsang re sheba hore ba batho ba shebang di program tsa rona ba kae ka nako itseng ba shebileng hape re sheba le hore dikanele tse ding hona le eng se tshamekang ha o ka hopola hona le nako e ne di le ka 8 o'clock wa fumana le hore hona le ba bang mohlomong ba re ba sheba Generations ka nako e tshwantse ba shebe ditaba. So ke research re ra dipatlisiso re shebe hore batho ka nako eo ba leng available hape re shebe le hore dikanele tse ding ka nako eo hona leng ha le ka shebisisa le di competitor tsa rona ba tšhentšhile di schedule tsa bone hona le mo ba beileng di drama tsa bone hangata ma Afrika Borwa ba rata di drama. So re ira hore schedule ya rona go tloa ka 5:30 ha re ya prime time go re bitsa prime time batho ba le hae gore mananeo a flowe ho fitlela nako eo ditaba di tlang hangata ditaba ha di tla late diketsahalo tse di etsahalang hara letsatsi re fa nako ha hore diketsahalo tseo re gone gore ka 8:30 leitanyana e be lo re di a subukanywa batho ba di fumane e bang mmuhi mohlomong ana le ho a batlang ho lahlela letsonyana mohlomong ka hore ba be le seabe diphetohong tse le ba fa e monyetla o bana le monyetla re na le di call center mo SABC ba kana ba founa re na le mo ba khona ba romele di email hangata ba bui ba romela di email ba bui ba ngata ba tseba hore hona le BCCSA ha ba na le di complain ba ya ho BCCSA e fela ka dinako tse ngata le rona ra tswa re ho bona re etse dipatlisiso gore ke eng se ba se ratang ke eng se ba sa se rateng. ke lebile haholo ntate David Makubiana mohi ha re kgelelwa ka mabenkeleng ro rekisa re tla go tla ka tse ding ditaba. It's a new year and big changes are here. From the 9th of February 2026, some of your favorite news and current affairs shows on SABC2 are getting a fresh shake-up with new time slots. The Afrikaans News Bulletin moves to a new time and will now broadcast daily from Monday to Sunday at 6:30 to 7. You'll be happy to know that our current affairs programs now have repeat slots. Lesho la Sichaba will air Tuesdays at a new time slot, 8 with a repeat on Wednesdays at 2:30. Ngula ya Butibi and Zwamaramani will continue to alternate on a new time slot on Wednesdays at 8 with repeats on Thursdays at 2:30. And our Triple S News Bulletins also move to a brand new time slot at 8:30 on Mondays to Sundays. Don't miss your trusted news and current affairs on their new time slots right here on SABC2. A new era begins. Banka ya RSF e tla dula hosane e le lekgetlo la pele selemong sena ho phatlalatsa qeto ya ho nyollwa kapa ya sekgahla sa tswala. Tebello ho tswa ho ditsebi tsa moruo ke hore sena se ka se fetolwe empa ho latela tshebetso ya ranta papisong le dolara ya America seo se ka nna sa ba le tshutshumetso ya hore sekgahla sa tswala se fokotswe. Jwale ha re lekola hore na mebaraka e sebeditse jwang ha JC ne kwala tsatsing lena horeng ya bohlano. Ranta ha ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo tsona di sebeditse hantle. Ditekong tsa thepa oli ya tala ya Brent e sebeditse hantle ka ene hweba ka $68 a barrel. Beso salang hantle.
Khatsedi ke a leboha ba boima dimang tsa bele ba shebile hona ka boholo ba Free State tlola ka rena Lesotho kapa Botjhabela pula tla hle matla empa re tsa shebile hona ka hare kapa Botjhabela tule tse kgethileng ka Apintoni Mafikeng o tlola ka Pretoria Molodi ya fitla le bua le hole le belfela pula tse hlakileng ho sane pula tse matla di tla hle rele ho ya fitla hona ka re Mafikeng le bua le hole o tlola ka hare ho Johannesburg sentse ke sa bala ba Free State ya Lesotho ho tla fitla hona ka KwaZulu-Natal le hona ka hare kapa Botjhabela empa se tse shebile hona ka Gqeberha o tlola hona ka Apintoni e tla belfela pula tse hlakileng ka kapa Bophirima le tulo tse kgethileng ka hare ka Palboa ha o pula tse lebeletsweng ba borapelipi ba tse tlhokomerisa ho re ha le semba ka jeno teng pula tse matla di tla hledi ka mahadima a kotse boholo ba Gauteng o tla jwala ka Bloemfontein se tse sabla ha le hona ka hare ho Thekong a shebile ho sane teng ka Apinteni ho tla foka moya o tsekile moseselo oma o ba ka hlaha Ichet pula tse matla tse nang ka mahadima a kotse di hanele ka Mafikeng Bloemfontein boholo ba Lesotho se tse sabla hona ka Leboa le hole ha di kgateng teng mahloke di ala ha je sa motho ka mafatsane fela a itjadileng boholo ba Gauteng ho tla hlotshisa shebile Pretoria di kgrati di fitla fela go mashome a mararo ho paka ho tla hlotshisa haholo ha re shebile hona ka Carltonville hona ka Vereeniging ho tla hlotshisa fela ho sa enka di kgrati di fitla fela go mashome a mbedi a metso e sipleng ka fela Mokopane sentse ke sa le hona ka hare ho Zaneni le teng o tla hlotshisa di kgrati di fitla go mashome a mararo a metso e America fela le Phalale le hona ka re Thabazimbe a di tshimrao tla hlotshisa hona haisale di kgrati di fitla go mashome a mararo a metso e mena ka fela Emmelo le sentse ke sa le ka Middelburg o tla jwala ka Emalahleni le teng di kgrati taba ka udingwana fela go mashome a mararo ho paka ngo tla hlotshisa hona haisale Skukuza di tla hle fela go mashome a mabedi ho fitla ho mashome a mararo a metso e mena ka fela paka go tla hlotshisa boholo ba KwaZulu-Natal ka mafatsane fela a itjadileng a diaduma a sa shebile ka Ladysmith le Vryheid le teng o tla hlotshisa haholo hona haisale re rati di fitla fela go mashome a mararo a metso o mong ka fela shebile ka Kokstad e qale fela ho le shome le metso sepileng ho fitla ho mashome a mabedi a metso e metlana ka fela ha re shebile ka Komani ho fitla hona ka Maletswai le teng tla hlotshisa ka Nojolo le teng o tla hlotshisa fela ha itekanetseng rati di fitla fela go mashome a mabedi a metso e mehlano ka fela wa re bala ka Takaro ka pa Bophirima Lensburg le teng o tla hlotshisa hona haisale ho ntshang korbe di be le First West o tla hlotshisa le hona ka Worcester tla hlotshisa ho sane re kgrati di ka udingwana ho fela go mashome a mararo ka baka la moya o futhumetseng ka Apinteni e tla hlotshisa hona ho ntshang korbe di beng sentse ke sa lona ka Calvania le hona ka Satellite di kgrati di fitla go mashome a mararo a metso e mehlano ka fela har Free State Swelelen Samasela Bloemfontein Mangaung Pereng etso se ngata ho le teng o tla hlotshisa ka mafatsane a itjadileng fela a daduma Bothaville le hona ka Sasolburg di Tamating kgrati di fitla go mashome a mararo hona ho pakang hore tla hlotshisa hona ho ntshang korbe di beng Wepener le tamong la Kgaripe le teng o tla hlotshisa hona haisale kgrati di ka udingwana fela go mashome a mararo ha ile North West le teng o hlokomela hore ha o phetho e kalo Ottosdal le hona ka Mafikeng ho pakile hore tla hlotshisa re shebile hona ka Vryburg o tla jwala ka Tosca le hona ka Harotang o tla hlotshisa hona haisale kgrati di fitla fela go mashome a mararo ba bui tsa bele pidi kalo a be tsogotso